Right ahwefo a high FPNTV GH official ewo Adekye3 Nsem said ye dane da no ye no ebredu se na se tena se sabli dia na chese wa wani tuase ensem bebre na ababego ya be for fidententan no so aye de eba be so mu edin a de do na de fami an EMMANUEL enne e Adekye3 Nsem na mesane wo ahia so ewo dwumadi so enne ye ba bidin komo kakra fa eye ne esisi wa be for fidententan no so owuo bi akoso ama nipa bebre react eye ho reaction ewo ye YouTube and as a social media obia ekwa akohwede asina enne Adekye3 Nsem live on FPNTV official ya tenase ye ba be bom nchiremu na wo so de wadwen nchire aba enne wo a ekos bebre ya na ye ntiase ye nuama no na mmema ekuon saa na enne ababa afofo bi so awu a nchiremu no ekire se eye bema a one no sabe etwe empena na kodonkua na de sekan awo no na waje ne kra afri ne nsem na mencha hono mekai mo ababa wa bia efre no eye maadwoa a ono so adum producer de picture beto so se be kai a posi ni bi de etu egu eye ababa wa ne mfim gbeya ababa wa eto a eye nananom won siedo a ho nsensem kra agusu ewo court ekomfie mienu ni yentimi endi asem no enwieye sa so na ababa wa bia efre Joanna ono so KNUST student final year student ono so ne mpena ebeto dwa se eye ne mpena no age ne kra dia free ni nsef enti na me bisa se atimi de sekan awo ababa wa ama ababa wa ato na nan won siedo na se uti asem no nchire mu a wona na wo no echire mu se ababa wa oda ho na ya brante no ba be free ni se omra na omonko na wanya adwuma bi e de ama ababa wa no tie ma wawo eye apofra bi a owo emfie eye 8 months wonyanya 1 year akra or 8 months na abrante no be free ababa wa ne se wanya adwuma bi e de ekwa akoma no ayentin omonko aye pan no adwuma na omonko di nkomo na wei ena fofia ntota abrante no e de sekan ekọ wo ababa wa na wo che ne kra e de free ne nsem yenkonko ti ababa wa na numu asem na se yekoti ababa wa no maame na numu asem na se ye ba witness ana de ohu de si ye no ono so yebeti ono so na numu asem Mimi obia mimi mene wodem mimi mene didie mimi mene dinkobo mimi bia mi asasi mene me banko se mene utia sisi ami hu se asa wo pie wo pa ayam mo teze 4:30 wo jale wo tumi ekọ 30 minutes se me cheke ya no no just say the way was here to channel no na me say abena mesrew we ya ba ya kama be ma wo benya bi na boy we die boy no wonya me hwe boy ne kura no won kasa ama no say da wonya me hwe but bi woni bia na me ye maseme nti wonyai boy ne die me hu ni say wo say da wow me hu ni say wabo dada abrantie no say e de bad pansi eno yes ade me mom de nkeka menko a se Ghana police kwa kase yakunu ablakura mini ho a menyi ni da ka mi gina ho na boy na wu a me de nkade me pe no no nanso abusiana abra ono maame no ogina ho bi na uti asem ne enchire mu a wona asem ne siye Adekye anopom kokoto so ayeye ye from witness ana wona na oni asem a asem ne esiye no ebi so ade omo nsem eba betudwa yentie omo so asem ne madam fu ni nua no mo de omo se na ya ahomache na boy ne be fa ne fifie se wanya pa na wadwuma bi ye ha se so de yehu pa na wadwuma bi e koso wa ha se yehu bi sainti em se so mo kono sakasa ne si omo ntem wo se dem no de lady ne branch fa ha se a incident ni betimi be si wo and when was the last time hu kunu ne maame waso asomo me hu no Sunday na nwumre na me koto aduane oh yeah like me hu me be hu ne de me yemu shame because I was like but enro nwumre me ni di nkomase me hu no we were vibing into e dey na obepe o ha amanetime usa baby ayiwe
aheye na no oda no oda butu no kakra Amo hwe ne ho na wo hye atare be na ne ho etesei no hye trousers ena top no ye white bisa ensasini bisa na na hye no odeda ho no moja ye no ho pa Max eye abane e de ball no eye de nensa ho ne nufu ho ne yem ena ne maame nye obi a onye sa ne maame nye obi a ne ho odin a ebi obetimi agya ne ba na ma ne se enwumre no wo pie aba bechina na something like that nti na say bi yese wa efriguye that means say there was a struggle and I say nipa na dwagu ne so mmeka tenten ne ade ena ne mpaboa ebegu ha say ene say okoya aha say baby ami koi ena abusuafo wobeto hye ne so a wode sekan ebobo no na awrewosam say ye nua be ya meka na asemi eyade a yesi wo akra 9 months wawo foforo na ne boyfriend like say wo friend no say wanya pa no adwuma bi ama no eno nti womra na one ne nkoye na wo binim adekwa potia ebaye enam so ema ne timi ede sekan ebowo na ene obepiem ewo hase ya na yesi eni enyan around by 4:30 and almost so mu ye na police for mo frɛ omo to omo for police for mo baye omo so baye no around by 10 and on bepeja emuni free ya abusiafo no be identify lady no omo ede ne call ya sabrede omo de na kwa akɔhye mortuary eyare husem bebrebe ye hwe ye wo ha say ye hwe se ebenya enkofo bi ene omakasa na bia do mu hu ye de omo te ye nipa no oye nipa ben boy no kra wote ya say eye de no de ni free baby o de ni free ye ebeku no ha say we ne de eye witness de boni be ka say witness a bibi ni be ka say odansini ana wona ekoko hu say ade kye na amu no eda ho no na omo ano egusu a womo eka na we na ababa wana ne maame interview a course no wode assembly ababe tudwa se abrantie no abusuafo abo abrantie no bisa ne se eba ne se na otimi di sa nyamera sem we wode ababa wana nkwa edi free ne nsem na asem a eye abrantie no ka che na abusua ne se ababa wana de wonye ne hwe no kwa wonim de enam so a ma sa ababa wana otimi de se kan ewo no no je ne kra anane nkwa edi free ne nsem hi FPNTV official on Facebook, FPNTV official on YouTube, FPNTV official on TikTok. All the social media handles ni nyina no obetimi ahweye wo yenkotie maame nanu masem bio nyamra menen ne wahasi me yale wa ena menen ne wahanti wonde opia se ma ya wo kwa adwuma na waba wo kwa adwuma tina ne ba be ma na mesi won fa na ma me wo kwa waba wo ba ye no Monday ya wa kwa adwuma ma ba wo se omo start pan no foforo e wo baabi ti Saturday no wo kwa wa akotwitwi nchansi mu apepa ho na Monday no wo makọ no mahwe a start na msi you ti Monday no o solentem pano no so no etoda wo mo solentem toda so so a wo mo nkontem no solentem o sole 4:30 eno udwale ye no nyane me no se ma me kwa abo na msi you na kasa na ni nyemu no boy no wo ye pano no wona ye driver na de we no si frefre no na mbusan se na de wo si frey wo se ma enya bibie o na me kra ye me nwanwa kola se wo flesa na o ka se na we pa no kra na yi na mkoye Sunday no na nka se me ye dey meye eno no na ama manye eno no na kasa fon so se wonya hwe di Sunday ma me nya na nka Monday no ye ntina fie kakra wanye osu yo wo de tintina ye nya de a wo de meye okay eno kansa no si we meba Sisi amekohwo na maba se eye me nwanwa ase se me no tie Sisi ame hu se ase wo pie wo pa eye me wo tese 4:30 wo jale
no to me a call 30 minutes some check here no no just say the real was here to channel no a young man me dwene ho a mentiase na je se adwuma na ye adwuma wo mu dada awo ne ye adwuma ne dada wo no mo ko baby foforo akoye akobie bi wo ho awo ne na tie oh me oni ne tie se ne mpena no won fa ne ntie am se ne mpena no but obatan dia be ma ne abaya nam uhunu but me moment me hu abe ma no na me se ma abena boy ne se de ne sinsuma to me so no boy we de me mpe enko wenyai asema me kan enchai you oh enchai say me hu no se bia one boy na tena e bia afimfie mienu bi na me ha ne say wonyai enchai na me se abena me srew we abaya kama be ma wo benya bi na boy we die boy no wonya me hwe boy ne kura no won kasa ama no say da wonya me hwe but bi woni bia na me ye maseme nti wonyai ose ma amate wo de mejai ti Easter ye bedi Easter ye obai kransa na Easter ne eba no se mejai me nko bi me nko no de ebi na msi yo mate me da nyame ase wo ba ye no so no so wo pie akoba bi se wanye bi da oh menene ne dade Anna's Boy Enterprise so suffer say be more na die eye efiri ababawa ye friend ma abna wa hwene nkwa ewo kumase a ne mpena anase na kodonkua na eje ne crowd free ni nsam no o maame ede etu dwa na sama maame no e ka ne se oni ababawa no eneda from anopa ekosi anwumere sa ababawa no be bibi mpo a o ka che ne se maame sei anase sei na mepese me ye na abrante ne de maame na gya tum se na one ne ba no etwempena na Easter no ana ababawa no ekọ abrante no oban no se ontimi ni abrante no entena bio eno nti no onkọ abrante no hobio na wei na nam so ema abrante no ono atutu ni nan mu na wo ba ababawa ne fie na oba begye ababawa no ekra edifri ni nsem abra wo frɛ no na oni ni di nkomo se onkɔ no nkonkogya no na oni nkonkodi adwuma foforo ho enkomo na saa asɛm wo ya na ebrebia se ba ebetopono so na enipa ye di hu nkomo na manfo etutu no se ne abasa ya na mebisa se yenua no ma ya na ede ben ne ya na eba isan se oba bia be ko relationship mu na at the end of the day afina be ma no watwese kan na ode ababe wo anase wabotu enche bia se de ye hwe no screen no so no majoa anase ababawa na ho efe paayi okoye kumase eye aduma police ni a wo central police station etwi tu na odi si ne so na wogi ababawa ne nkwade free ni nsem saa so na Kenway's the final year student Juan one ne boyfriend so hwe screen no so a picture no efe mu di odo ye pa sa hwe mu videos ni bia na abrante no so timi gye ne kra efiri nsam ya na mebisa me ho se eba ne sen na ya na etimi esisa yesra mo ye nuama mo se ebia mo ko relationship mo na ye sika gye bi anase na da bi na ya na mo ya yesra mo ya na matwem ho afiri ho essence enam we so ama ementie ni bi de eye oyaw de eje emabawa ni bi akra de fi mo nsam aha ya Adekye3 nsam ye wa live on FPNTV GH all the social media handles na nyina no ehọ na obehu FPNTV GH we ni de na nwumre ye de ba be som mo se ebiew esan be topono so anase e wo social media ye be san be tena se ne de ba be som na men fasa akonya wi so e de atumi ni aba bia fo sa me show se o ko relationship anase o ko fa brand bia me se woni di mu na wahwehwe ni nchi wahwehwe ne past records wo hu se de abante no ni sune ne ban ACT esan se de ene emante no eje mabawa ne kra e de fi wo nsam no ya na anodin saa so na me stress wo ya babawa na se bibi techema wo abrabo ho efa mante anase mema agudie hu a enam so di owuo beba me srew na watu hufo ababa wo ya wafiri mu koi ya o ma me ya akọ ne mo ya na mpanifo ka asem bi se etufo antie no ene won wam atikọpọ tie sre mo ma we enkoto so bio de asi ababa wo bi a wo hwe me bia me sre woni die mu ya na wo de atu hufo ye bom pai so se ebio ensansi hi FPNTV official efiri nyame obi ebegina ye do bi as
4:30 wɔ dwale na wɔtumi ɛkɔ 30 minutes sɛ me check ya no na wɔtu just say the way was here twitwa no no ɛyɛ me nwanwa medwe no ho a menti